Hallelujah. Kungibonga ukuthi umflomusha nje ngilijaha babe. Sesengafike lena ke ekufundiseni. Hallelujah. Kodwa nje ukuthi uNkulunkulu bengangavuma ukuthi ngimelana ngiyaye ngibatshele abantu ukuthi ngingifakazi mina ngifakazela livangeli. Hallelujah. La kutoma khona impilo lenhle ubowade ukuthi kumele ijaha lelifakazela livangeli. Hallelujah. So ngiyabonga namhla ukuthi into ekufakazela livangeli lelikhipha umuntu eGibhithe. Hallelujah. Ungaloyivela livangeli lelikhipha umuntu eGibhithe limkhiphe aphume. Hallelujah. Ngiteke kufakaza ngalo bazalwane ngini sefakazi bami evini naba beNkulunkulu. Hallelujah. Thank you so much my covenant brother Mr. Ndlangamandla sishuqa naye kulo msebenzi waba beNkulunkulu. Hallelujah. We are going far. Hallelujah. Siyabonga bonke kusakhela. Hallelujah. For the kingdom. Hallelujah. And we are very honored. Hallelujah. Bazalwane bekumele ukuthi ngibe la ngicela ukuthatha ukuxolisa babe. Bekumele ukuthi ngibe lana namhla nakusasa. Hallelujah. Sesiplanile vele ukuthi nami ngibala akhanza nje ukuthi kunetho bayincane lengikhanze ukuthi seyibe seyiphinze iba netulu wethu ngakhanza ukuthi babe wami babe dokotela Mamba unetinkonzo somewhere. So nakanetinkonzo somewhere una 4 days revival. So wasinaka plana letinkonzo wase uthi kule Sunday utawuse uyangithuma. So wase asakhona communicator ngoba ngala usentuthele yena. So ngase sengikhanza sinangithethe nala ngikhanza sinaba bese ucommittee ngalo. So wakhanza ukuthi uyastala futhi emnakethu kwamele ukuthi sithi yeyi yabona sekulikhona irebella against the father. Hallelujah. Asimane sizame noma ngigijime. Hallelujah. Ngisukele la ngiyelena. Hallelujah. Sethe insizwa letinamandla. Hallelujah. Kungibuza abazalwane ngisabuya la khaya babe. Hallelujah. Ngithanda ukuxolisa angisiyo disorganized nalo ngasebenzisa ubuholi abantu labazalwane abahlangene kabi. Hallelujah. Ayibe incane bazalwane. Hallelujah. uNkulunkulu emusa angiphathele nini. Hallelujah. Muhle ke babe uNkulunkulu bazalwane eligama lami ngiphilo lenhle mwase ngutsena. Hallelujah. Ngeluso engwane Park Free Evangelical Assemblies ngeluso Reverend Dr. Noah Mamba. Hallelujah. Muhle ke uNkulunkulu bazalwane ngiyabonga babe vele angisiwa semadolobheni wala ngutsena. So lethi kundiyeleni nje sekungamane kube kwakhona but mina nje baba uyangibona la ukuthi ngingunguthe. Hallelujah. Inkosi yasezulu wasemakhaya. Hallelujah. Ngingatshela lo munye ngasusi ngithatha namthuthu nawuthathe kukhase emakhaya. Hallelujah. It is my prayer. Hallelujah. Ngoba kulabona namthuthu bazalwane. Hallelujah. Muhle uNkulunkulu. Ngicela abazalwane sifunze emavile nobhayisa lokufakazi babo kutaba mathathu singadobe sifunza ngale emavesi. Hallelujah. Mina ngicela sifunze Exodus chapter 2 verse 23. Ufunzeka kanje. Emva kweminyaka leminyene Faro waseGibhithe wafa. Awuthi Faro wafa. Hayi noma singathandaza manje. Kuthi na Faro wenda njani Faro? Wafa. Akafika namuhla uthi Faro uyafa namuhla. Faro uyafa namuhla. Ngoba Faro wavele wafa. Jesus. Listen to the Bible. Ema Israel abubulu nalokugcila kwawo. Akhala uNkulunkulu acela lisipho. Ukhala kwawo kwenyuka kwefika uNkulunkulu. uNkulunkulu wakuva ukububula kwawo wase uyasikhumbula sivumelwano sakhe lasenda kuAbraham nakuIsaka nakuJakobe. Nako uNkulunkulu wababuka abantwana bakaIsrayeli wabanaka. Awuthi uNkulunkulu wabanaka. Namhla uNkulunkulu yakunaka namhla athendene egameni likaJesu. Ngicela kufunza ke nalelinye leli ku 2 Corinthians chapter 6 verse 17. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Inkosi yaphinze yathi phumani emkhathini wabo nehlukane nabo ningakuthinzi nokungcolile
ngiyaube sengiyanemukela. Haleluya. Phumani emkhathini wabo nehlukane nabo, ningakuthinzi lokungcolile. Ngiyaube sengiyanemukela. Haleluya. Lekugcina ke bazalwane, livesi nje leliklamalanga enhlitweni yami ngathi uNkulunkulu uthileni ngalo ngoRomans chapter 7 verse 21 lothi, ngako ngikhanza ukuthi kunemthetho losebenza kimi, nangifuna kwenta lokulungile lokubi kunamshaka, ngoba ngekwemuntu longekhathi ngithokotela umthetho waNkulunkulu, kodwa ngibona umthetho lomunye losebenza emalungeni ami ulwa nemithetho ngqondo yami. Haleluya. Live lakho leliNkulunkulu ophilayo, khuluma ngalo kithi uzuze yakho Nkosi inzalo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Haleluya. Ngivumeleni bandla laba beNkulunkulu ngifakaze ngalesihloko lesithi manje ke Egypt is no longer a place to dwell. Hallelujah. LiGibhithe akusasiyo indzawo ukuthi ungahlala kiyo wena. Hallelujah. Now ngifuna ukuthi ekugcineni konke nasiphuma neLiGibhithe singaphumi nelive leliseGibhithe lelikhona lamhlabeni. Ekugcineni konke ngikufisile umthandazo wami, ngifise ukuthi sibe nengqondo yokuthi siqonze ukuthi nasikhuluma ngeLiGibhithe kuyendlula ekukhulumeni nelive lelapha entule north. Hallelujah. Nenorth neAfrika. But now ukhuluma ngeLiGibhithe sikhuluma ngembuso, awuthi sikhuluma ngembuso. EGibhithe ngula khona sive saNkulunkulu wavuma uNkulunkulu ngemabo makhe ekubuseni kwakhe ukuthi manje ke singagcilateka. Mane kulokugcilateka kwaso esandleni sakhe uNkulunkulu abevele athi ekubuseni kwakhe ukuthi siyeta isikhathi la khona nokhombisa amandla ami. And ngiko ngikujabulela umfuna kagcilatekile ngoba ukugcilateka kwemuntu kusho ukuthi uNkulunkulu is waiting for a day la khona atawuthi ngifuna ukudemonstrate. Asengivete kokuthi uNkulunkulu bakhe ubukhombisa ngokuthi abonakalise amandla akhe bazalwane. Kude lenye indlela uNkulunkulu lakabonakalisa ngayo emhlabeni nakumuntu nasekhaya nasemndenini ngaphandle ukuthi abonakalise amandla akhe. So kuyo yonke info leyendekako ubowathi kuthi uNkulunkulu usuke afuna indlela ukuthi ngingawakhombisa njani amandla ami la. Hey, utangiva. Kusho thino, kusho ukuthi yonke info leyendeka kuwe. Yonke info leyendeka emndenini wakho. Yonke info leyendeka emabaleni akho. Noma ngabe yimbikwane, but uNkulunkulu ufuna kusebenzisa yona akhombise amandla akhe. Kwake kwendeka sive lesikhethiwe saNkulunkulu. Sive lesathi ukuthi manje ke lesi liso laNkulunkulu lafuna kubona ukuthi bonakalisa ngalo emhlabeni. Lathi khanza sebaseGibhithe. Now info lebendeka eGibhithe nayi indawo sesiyaqhubeka. EGibhithe bekulive lebugqila 1 2 beku7 la khona bekude inkhululeko. 3 beku7 lebulukhuni. Kusho ukuthi manje ke nawula 1 ugcilatekile, nawula 2 kulukhulu, nawula 3 ugalelwe ukuthi ugcina la. And futhi uyavalelwa. And usebenzisa nenkhabi ingcono, inkhabi sibesiyekela thina lesikhuleka kubophela. Inkaba isisigcili. Kuphela nje ukuthi sisebenze. Ngayifananisa ukuthi is a servant inkaba. Just like we are servants of the Most High God. Hallelujah. Mane leligama lithi servant vele mbamba lisho ukuthi manje ke usigcili ngane usigcili semthetho waNkulunkulu. Mane namuhla sifuna lokuveta ukuthi nasikhuluma ngeLiGibhithe sikhuluma ngenzawo lapho umuntu aqale khona.
wonke muntu liGibhithe yindzawo yesono, yindzawo yembuso waSathane. Faro urepresenta Sathane, emaGibhithe arepresenta tingilosi tebumnyama, bese kuthi Israel urepresenta uNkulunkulu. Now nangabe liGibhithe sitawukhuluma ngaFaro as a type of Satan, bese sikhuluma ngebantu baseGibhithe as ti-70 tembuso webumnyama. Kusho ukuthi manje uNkulunkulu kuyendeka avume ngemabomo akhe kuthi ulukholwa ubusisekile unesidi ukuthi wena manje ke utaba mkhulu, athi manje ke asowugqiladeke la. Uthi Paul ngalenye ilanga uyathi ngingumpostoli but there is a thorn in the flesh. Kuneliyeva nje lihlele inkhumbuta ukuthi noma ungathandaza Paul, noma ungenda in Paul angeke ngilikhiphe leliyeva. Kufuna hlele ikhumbuta ukuthi ungumuntu. Noma sewufikile eveni lesithathu but uyini? Wonke umuntu bazalwane une-thorn in the flesh. Now, yini liGibhithe lihlukanisa la uqale khona wona. Wonke umuntu tena katalwa bazalwane wadalelwe eGibhithe, wadalelwe esonweni. Wathi nawuta la mhlabeni, wathi nawufika ngenxa yokuthi manje ke vele thine khokho wethu Adamu wona satalelwa esonweni. Uthi Davide, I was born a sinner. Nangita emhlabeni wavele wamukelwa liGibhithe kulo mhlaba. liGibhithe bazalwana kusilo live biblically. liGibhithe is a spiritual state, simo sakamoya segqiladeni. So wonke muntu watalelwa egqiladeni. Ngaleyo ndlela ke ngesiNkulunkulu kunathu yetinto lekumele tenteke kumuntu. Kufuna umuntu asuke kulendlu ladalwe angini, bese umuntu uyale la uNkulunkulu amfuna khona. Yes. Sisuka la sitalelwe khona siya ku-purpose. Sisuka la sitalelwe khona siya la kasipitele khona uNkulunkulu. Mara info lelikhulu, you will never get into Canaan ungakaphumi kuphi? eGibhithe. Hallelujah. Manje kuphuma eGibhithe akusiko ukuthi manje ke kunaFaro lokhu nathi siyaphuma hayi. And then lithi iBhayibheli wendiwa mabomu ukuthi aqiniso ini. And yasayiqiniswa lenhloko yakhe yendela ukuthi uNkulunkulu atonto ibonakalise amandla kakhulu ebazalwane. Kulukhuni kusinziswa komuntu. Ngoba Sathane uphumbuzekise emehlo abo ukuthi bangamboni lobuhlelo obungaka. And ngiko ke kufuna si-understand ukuthi uNkulunkulu ufuna umuntu asukile. Inkonje namhla mina ngikupresenta liGibhithe out of Egypt into Canaan. Ngifuna ukukhuluma ngeliCanaan ekutheni. And that is why angifuni kuba too biblical. Angithandi bazalwane kuba so biblical ngoshiye phansi. Hambe kakhulu leliBhayibheli bese uyasala wena. Ngoba bese enhlitweni yami ngithi mina manje ke yini le endekile kimi. Njengoba wonke mvuwatalelwe esonweni mawami. Wonke mvuwatalelwe esoneni, wasinakatalelwe esoneni, wasinakakhula wasukhetha kubasoni. Yini ikhetha kubasoni? Ukhetha kunakhona. So now I am a sinner by choice, man. And I am a sinner by birth. Bese lo munye yatala utalela lapha esikole. Kuthiwa lo muntu is a sinner by environment. La katalelwe khona nje uvele watalelwe wasinakabuka wabona emaK9 ngoba leK9. Wasinakatala wabona bagcoka ticket letifika naye wagcoka lesifika. Awunababe. Wasinakatala wabona babeka ligqosho lensango naye walenda njalo. It is the environment lemdefine wabangilendvo langeni. Wonke mvulo landlini bazalwane uthi nakatala watalelwe esonweni wase uba soni ngekhetha.
wase uba sorry by environment. And that is why into lebuhlungu kunga-understand noma kungaqondzi kuthi angeke ungene eKenani. Lebo lo masikhulume ngayo. Angeke ungene eKenani ungaphuma eGibhithe. And yabona usilandlini noma singashumayela kanganani noma singenda konke wonke umuntu uneligibhithe lakhe. Lithi tekele iBhayibheli kuRomans chapter 7 uyathi kunemthetho lophila lakini. Ngiyalibona liKenani lekumele ngilende. Ngiyakubona lokuhle lekumele ngikwende. Manje nakumele ngente lokuhle. Lokubi kunamshado. Ngalenye indlela there is a slavery bese uthi kunemthetho webhili lophila kuphi manje lophila lakini ubanjwe yini wena. And that is why practically through experience for myself ngiyakwathi kuba in bondage ngidalwe ngiso ngikhule ngikhule lesonveni. Nangikhule esonveni ngikhuliswa ngogogo anginike ama-values ekukhona. But bengingathi ukuthi kufuna bese ngithi ngisakhulele esonveni bese ngiba likholwa by choice, by surrender. Amen. That is why it is very dangerous. Now utotalwa ngumali angumkhokheli udalele esonveni ukhule ube na 25 years bese awusathi ukuthi wasinziswa nini. Ingoti kakhulu le. Kufuna na usesonveni wathi ukuthi nani ilanga lengaphakamisa ngalo sandla. Kwafundwa nani verse 9. Why? It is because ngilo ilanga lelikwenda ukuthi uthi ngahlukaniswa neligibhithe ngahlukaniswa nelive ngalilanga leli. And that is why nje ngakhulile esonveni ngingazange sengisinzise. And ngathi ngilasonveni ngaqala kubhema lasonveni. Ngaqala kunatha lasonveni. Angivelanga ngahamba ngayivela but ngasaqala ngaqala kuphi? Every Sunday ngesonveni. Ngaphela bengiyenda lento ngimfihlela gogo. Yababona mfoko gogo bathandzala mnanzi njani. Now uqhamuka nje abona lutho futhi yena. Empeleni uyabona lento ibhlungu le. Gogo wami nje ngihamba ngathi ukuthi manje ke ngaqala kuthinza kusasekhona. So ngabheka nganathi ngantshontsha ngabhema ngana wathi ngahamba lomzala kwasekutholakala ifreedom lenkulu. Freedom in darkness. Ngase sengiyenjoy into sengiyenta kakhulu. Form 2 hayi ngase sengibasicomo ke lapho. Imagine 14 years. Ngiqale kulitesta leli gwaya yabona ukuthi lapho 11 years. Bathi hala bomama bositshesa. Uyathi kulamalanga balitesta abana ngaphi labantu. 11 years ngiyalitesta leli gwaya phela grade 6 sengihlakaniphela kakhulu la. Na uyatubonela nje. Sengikwathi kubhala lencwadi. Ngikrayone. Uyabona ukuthi lo mfuso uyabona lona so yaqala yehlukanisa lo muntu. And now ngasinangiyenda lento mina ngangaboni ukuthi manje ke uyathi khona indlela engivula. That is why nje ka form 2 na 14 years. Abayimbeli lenkulu. Ngayifuqa lensango. Ngabona ukuthi manje kanye lokho uyangivuma. Ngabunatha ngalotshwana. Nanga form 3. Hayi ke ngabona ukuthi hayi lethu ayisalungisa lembali against man. Ngase sembali 28. Nje bakhuluma ngako lamalanga bathi hey. Ngabali 28. Ngabhala la 28. Ngabona nasengihamba boss. Yeah. Yabona la 10 days nje kunabantu basina bahamba babone siwendalo mina kalo. Ukubona lo. Yojaba. Akwaye wayibona le walk le. Ikhona lesandla sibe ngala. Jesus. Ya sukawa. Hayi mina niyibona le walk. Awuthi nayo le walk. Uyathi lo mlomusha uthini? Uthi nje uNkulunkulu wenza imistake. Lokuthi nje ngixofile.
imistake lenkulu. Mina ngifuna ukuthi langihlangana nababe abone ukuthi kahle kahle bekumele kube nasimo endengala. Bese sengiyajeka. Yeah. Bese futhi ngiyaswaxa ngifunda lokusibala ngoba ngeke ushayele wokhile bese ngifuna uswaxa nje sabasabela. Ufuna uhlangana nayo lamaketala ngakuwe njalo. Ubathi lo mfana la utala ngimkonde njani? Uma lo wabona lama ukhila wakulamalaka bazalwane usengake wabona weve nawe. Jesus. You walk here as a Gibit. An Egyptian walk. Now let's come you are expressing yourself. As a motion, your walk determines where you are going. The way you walk. Now ngena nje utohlala phansi ungakhulumi. Siyabona ukuthi manje lo ujayi ohlala lapha esitolo lapha kusuka nga6 kushaya 8. Lo ujayi uma kubagawula. Lo akusikube ngabo bagawula bazalwane. But lo mfana nje lo ana 14 years uyambona ukuthi ujayi uma kubagawula. Lo ujayi ukuthi manje kahamba uhlala nje lapha ngobalo. Lo ujayi kuyokhuthuza. Umbona la uniform. Ubone ukuthi futhi yena usefihlwa kule uniform nakuphela le uniform lewo khile intaba wezi and bathi sabekisa akesabeki lo muntu mane le spirit aseGibhithe sithi manje ke walk like ngiyamthanda Paula ngoba uthi Paula there is a walk of a Christian just like there is a dress code of a Christian put on the all armor. Just like there is a talk of a Christian. Just like there is a lifestyle of a Christian. Yeah. Just now go and see abona ukuthi likholo ale. Yeah. Empela ni udoa is a message. Udoa is a sermon. Ida seGibhithe. Asoyive wedeje. Uyathatha bakhala thole lekugqokisa kwasipho seGibhithe ma. Ojo lekugqokisa kwasipho seGibhithe uyathi uzibona Jesus. Phela lento wasisamarazi asiyendibe lula le. Yeah, Jesus. Kunelive. Bese sekuba nelivi. Sale siyibuyisa phansi kunani bazalwane? Bese kuba nani? Kunemlo sinakagqoka umbone kuthiwa seveni manula sonveni. Kunemlo sinakagqoka umbone ukuthi lona akaphumi. Wayigqoka impahla webathi wevaleke ekhathi ukuthi din. Uvele impahla uyigqokile. Bese uyafika manje impilo lenhle kusono yini ukuthi ngigqokele lokuveta sithenze mina. Umbutelane ukuthi kusono yini. Ngoba vele uyathi ukuthi liGibhithe leli. Yeah. Ugqoke wathi. Hey kona wazowabuta. Abantu babuta ukuthi kusono yini. Hey. Kube kuyashaya wale sonveni. Awuthi blood separs. Uthi umbuta ukuthi kusono baba. Manje sekwabe ingalvasa. But nje umbuta njani ukuthi kusono? Ngoba lempeza wakho sokutshelile kusenwe kwayilungu. Kunento lengathini umfundisi langekhathi kwakho. Letshela nje wena ugqoka nje. Phela that is why mina ngigqoka nga form 2. Bengigqoka lelitekile lithe size 11 kanti ngigqoka size 7. Ngigqoka libe lithe ngendlela ngathi intombuka lethu. Khona lokho nasengishale wokho ngihlangana nawo ubone nelitekile lapha phasa ubone ukuthi lo mnakalo ninkinga. I was a resident of Egypt. Colonized by the spirit of bondage, colonized by the spirit of slavery. Ngibuswa umbuso webumnyama. And now hamba phela when you walk siyabona ukuthi manje ke le colony le liswati le. Liswati noma nawulisa nje likhamba livunile kude lodala kude. Umshayela logqoke weswati uyalibona nje ukuthi yini leli Swati. And that is why ngasingangena uyabona ukuthi manje le liGibhithe bazalwane ngunayi info lekwenta ukuthi ungakholwa and ngunayi info levimbe emehlo wakho ukuthi ungamboni Jesu. liGibhithe can be a person, liGibhithe can be a habit, liGibhithe can be the music that you listen to,
kule makhaya Nkosi yami nangathi ngiyangena nje mntwana salitiya ngeva fiko badlala ipiyano nalo mangelo la praise team kula malanga umkhanga do ki kwa kula malanga ubabona benda nje ubone sombeka bekele icimo la akathi basile wena ahamba besus yeah but what is lo praise team lo. They are dancing, they are enjoying music waseGibhithe. They are enjoying music. Emazalwane sengintshela. Mina kuze ngibe ligangster, mina kuze ngitsako kuze nginathe, the first thing lengacela ngayithanda kakhulu is the type of music waseVenda. Ngathanda music waseVenda. Bengithanda hip hop, ngithanda R&B. And phela ngigcoka nalama short la uyabona Nkosi yami ngifaka nalama kepisi la conzile ngesikhathi ethi usafaka nalama chains kukhala nje ibhithi yeah ubathi uyayahlena phinze khaleleni ku naleni uyayathi yebo manje ngicela kunitshela nami baba lo music lo tokhanza lo mfana awuhlelele lekhaya kanje 24/7 lo music loyo nawukhala la khaya ngengasho angiphinze ngikuphile nawukhala la khaya uconnecta leli khaya to hell asengiphize nakhala music la ekhaya uthatha lonke lekhaya ulifaka esogweni Yeah. and nakhala music la khaya uthatha lonke lekhaya ulufaka to the throne room of God ulufaka ebukhoneni baNkulunkulu lo music. That is why umfana lo wenda nje yeah ubo wathi bala 5 years le team yalo music la ulalelako is drugs, is dark life, is sexual immorality. 10 years umfana loyo will be a smoker. 10 years to come umfana loyo will be a drunkard. Why? Ucolonizwe tintfo taseGibhithe tangena la tintfo letinkinga letenta ukuthi ngene kuGibhithe kuwe tingithuma liso letindlebe what you see and what you hear ngiko kaNkulunkulu athi manje ke faith cometh by hearing kukholwa kutangambazalwane ngekuva uve livi la nkulunkulu uvani wena ongebalanga ulalele king nabo basithele abantu abasha sengivulele incingo tele uye lapha ku playlist ngisho uvulele music bese ukhafata lapha etulu uthi select all. Hallelujah. 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 Egypt is no longer a land to dwell. Ukafata yonke le list usungathi select all le album yelpiano nabo skomod bese yalo mgcomano lapha eceleni ngathi khona umloyela baba lemfuna ngiyabona mina ufethu lapha emgconyeni uthi ngcini why ebazalwane asenda kutshela na music is the food of the soul. Sike experiment lepo khona lapha ekhaya eBhenele sasina uhlabela nje ingoma lethi uweva bheka uJesu asiyisabele isonto bazalwane.
command from God ithi bheka kuJesu uyihlabela uwedwa ithi le ngoma iphindze command ithi Ate nabafo kunjanina hey umani kata swamani au bosam Hallelujah. Asibuyisele ibazalwane. Licilongo endzaweni. Asibuyisele tingoma telicilongo endzaweni yato. Hallelujah. That is why Satan is colonizing the church. Netingoma tani, netingoma telive. Buka. Kusho kuthini lo? My brother ngicela ume lapha. Ngicela ume lapha butwa. Hey. Isho ukuthi le ngoma na uphuma eGibhithe. Uye eKhenani. Awu madoda la ngiphuma ngibukele ngeKhenani. Ngiyahamba ngiyakubazalwane. Ngiyahamba ngiyakuphi. Ngiyaphuma eveni legcila nali eKhenani la. Kusho ukuthi ngathi ngisahamba la ndleleni bese ngiyathina ngiveka ngathi sekukhashane lapha. Ngive ngathi akusafikeki la. Nangabe mina ngingatlalela ingoma taseSiyoni. Ngayithatha phi command lethi nasenzile ngiphelela ngemandlala lethi awusithi manje ke. Ate nabafo kunjanina umani kata swamani bosam Kusho ukuthi wonke umuntu lokusiya ku-promise land lokusiya ku-purpose wonke muntu is a must ukuthi atsinwe wonke muntu is a must ukuthi akhathale wonke muntu is a must ukuthi adawute wonke muntu will face that one day manje there is a solution ufuna bese uyahuba madoda ubese uyahuba uthi wenda njani Jesu la Fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of your faith. Buka ukuthi wenda njani nakahlangana naSathane. Buka ukuthi wenda njani nakalima. Uyabona lo kumele aseshe lo mbhalo ngibani? Ngimi. Lo kumele avule lencwadi ngibani? Ngimi. Lo kumele atfole ngesethembiso kaNkulunkulu ngempilo yami ngibani? Lele kumele atfole icebo laNkulunkulu ngempilo yami ngibani? Sifuna ukuseshelwa ngumfundisi bese uTomalana Sunday you are going nowhere if you cannot search your life in the scrolls if you cannot search your life in the scriptures awuyinzawo Jesu lithi iBhayibheli kuLuka 4 wayethembelini wafika wavula incwadi wasinakavula wakhanza lokubhalwe ngaye Mbalo wakhanza lokubhalwe ngaye bazalwane uJesu Nakabe Jesu wasesha incwadi uyathi lokubhalwe ngawe nalokhu kunguwe kukule ncwadi manje wena uyende njani uyivalile 2 so ukhathela utawuthi nawe eKhenani utawuse kuba netinyoka baba uyathi kutawendeka nakuba netinyoka kunetinyoka into letawendeka utawukhanza ukuthi titangiluma nathi kuluma letinyoka you will not fast ukuthi letinyoka letende njani bazalwane dikhweshe futhi you will not fast ukuthi manika ngiluma uthi tenkulunkulu I will allow tinyoka tikulume mane wena ungayibuki le mamba ukuthi ngilunywe imamba noma libululu wena thana noma uyiva ihleli lamlendeni uthi Ani ucheswe nguwo uliva lelibhosi lalenyoka Awu phathe amehlo akho kaJesu
isikhathi letabakhokho kwathiwa imvubu itawuphakanyiswa wonke mvubu yawo yibuka uyawuphila kwaba nengoya lithi siyangiluma ngile ngilumike tafa kwaba nengoya lithi manje uma simlume kanadafuna kubuka la tafa aqali na New Testament kwendeka uNkulunkulu wathi kuPeter ungahambe mandine Peter ngoba sowushila manje ungahamba ngelive lawo Hallelujah. manje ungahamba ngekuthi live lami lithele buka manje kulokuhamba kwakho kufuna ukuthi ube sure ukuthi kushilo mina ukuthi hamba kufuna ube sure wena njani Peter wahamba tikwe manje emehlo aPeter bekakuphi bekumleyo icondition ukuthi akhona ehamba tikwe manje but wase Peter uthi hana magagazi wasuthi Jesu asekubukela amagagazi wase wenda njani Peter Sing. uyasithe wanakasithela Peter akazange athi Jesu yabe mfuna ucwile wathi ikholo wakho walula sandla salula sandla segrace and the hand of grace lifted him up. Jesus. I believe ke ukuthi waqhubeka uhamba emandini abanjwe uJesu ngesandla ubambe isandla sami Hey, wena njani isandla sami ambeduze kwami. Do you know what there is a young person here? A young man with a potential. A young man with a potential. You are drowning in drugs. You are drowning in alcoholism. Today, I'm speaking this prophetic over your life. The hand of grace is reaching up to you. You are singing, my brother. You are singing, my sis. And you are singing your home. You are singing this nation. You are singing. Why? Akusiyo lento lena itheory, info lento ngangibilo aka form 2 ngiyabonga mntwana ngihlala phansi. Ngoba la form 2 mina nguqa igada. Bengingabona ukuthi I'm burying my own future. Ngayihuqa le gada. Yangivuma futhi. Angizongibona baba siyavuma futhi. Le gada uyabona sebephosa imvumo. Awusiyabona. Machisa ngoba mnyama lo mlomo. Goseka leliso laba sibizi. Imagine ke manje sithembe leliso limnyama. Liyoseka leliso lombamba mnyama. Bese sekubangile wonke. Sengithalanga kuwe njani. Noma uhlala nami lekhaya, noma ngihlala nawe lekakho, ngingene ngabothela upheka. Kanti sengingena athi ngihwayile. Lo mnyama kulishe leliso libose ngibe ngikukhulu uflakishi. Yeah, let's sit in the room only. Hey, my daughter. Let's speak thank you, Peter. It is no longer time to dwell in Egypt. You are telling this community. You are speaking to the powers, the principalities of this place that are holding the young people to worship God. You are commanding them. We are commanding Pharaoh to release God's people. And that is why I'm saying them going from 3. How many kids? 728, yeah. Now I'm calling Jabli. I'm passing me Kubang 4. Oh, I must walk the name. I'm sure I'm saying it's Kaflakas. Yeah, I must walk the name. I must walk the name. Buga. If I must walk there, that is why you color me. When I color me, I was angry naturally. Two, le anger I go to the engine and put in anger. 3, I say it nigga embusu and embusu again. When I suga lodge, the oka. And then go ngulungulu, staba then ba wa henge oka ngulungulu. Wale umpulomsa lo wenda uthi bangala bakaphunye kungaphuma umphefumulo. Ngoba uthi nje bekwayeka ngeokha. Uthi nje bekwayeka ngeokha. Why? Because I must walk the name. Nathini ke.
And then ngitinikela ngakhatha kuse kingdom lengitinikela kuyathandaza. Kuyafast. Praying to the devil. You are not praying to the devil, you are the walking, living black devil. Lo muntu nakahamba aphila. Lo muntu nakatenda, lo muntu nakatibita, utibita and that is why Satan uhlakaniphile. Satan ngeke akunike isitalapho. Futhi akunike ama-duties asebumnyameni angakushintsha igama lakho. Ngitshela ama-youngsters masikhuluma sakhanda la ngaphandle. Ngithi madoda na ungumuzi celebrate ukuthi ungumuzi. Ungabese ujabuliswa ukuthi ungumzeshi. Ngoba wafuna kuba ngumzeshi. Satan uya-editha, usubtracta leli gama loboniketwe lona. Kanti leli gama lunetwe lona is a prophet. Li-prophetic. Mane nyalo sekufuna ukuthi kushintshwe le prophetic declaration of our life. Kungasabi ngumuzi lo tawuresurrecta likhaya. Kube ngumzeshi wabolova. Yo. It is very yabona nje mfo bengiyadi impilo lenhle. Yabona Satan afika wayishintsha njani. A declaration impilo lenhle. Ligama lelo bengathi kusihle ngisho ngiyosubmit an exercise bongimakela kusukela grade 2. Asinakavale exercise noma ngambuki lo medem. Igama lihle kanjena mfana wami. Wethi wangibani ngisingethi wangibani. Oh my God. Banga sinaka form 2 bewimpilo lembi. From 3 waba worse. Bathi tumbani batali bakho igama lakho. Yini ungasinyalo you are working with an Egyptian name. Yeah. Kuneligama naseGibhithe lo lemukela. And then you are celebrating it. Ngicela namhla divorce or reject. That is no longer your name. Daniela mane awuye eBabylon umDaniela kufuna ube nguBelshazzar. Kuze utawukhona kusebenza tingude bomnyama. Kumumkhuba waSathane. Kushintsha ligama lemfana. That is why lo myombo lemfana wakhe eve bambita kanye ligama wathi ngubani isibani. Ngimba sabe kwende njani hamba nginganaki. Awuyuke usebenze in the kingdom of darkness ungabi leligama lasembuso nebumnyama. Number 2, ngathi nanga form 3 ngaqeda school ngso form 3 ngiyaphasa futhi bekumele ngibekela amajala aphuma kunge distinction 97.8 aggregate bekumele ngiphume ngihleka time mane legada bese iqalile ingculo nanhlobo because the more thing shy was the more bantu believe ukuthi igada ehlanyisayo. Mina I know it usiyahlanyisa. Ngwathi lokho ngepractical kimi futhi ngwathi ngekuyibheka. 2 umvasi manje lo munye ngani mkhulu usibana lapha ngishiya samphatha bheka sola kahlanye yaselime niyewe liyahlanya yabona ngakuthi liphepha. Buka and ngasinangenda mina ngikhuluma leGibhithe ngilikhuluma ngempilo yami. Ngasinangenda lento nangiqeda isikole ngaphasa kunabantu ababhemile bacabanga ukuthi insango uyaphasisa babona bombili ukuthi thi ngishayile but ngiya speech and private ngiyothatha inkomishi ngibhemile emehla bovu but ngifike ku-assembly ngimukela inkomishi yewena insango ifike ukhanza usmart kwento besmart kakhulu lolo kweqile lokungakalula or ikhanza ustash yabona inkombe sitinwayela katheni uyinwayela izitshekisa umsili ungaze uyigibele seyistash le ngoma ikhanza ulungile lokweqo bibathe wendani ifike igada i-amplify what you are angikhuluma ngami i-amplify what you are and then now uNkulunkulu wavuma ngayenda lento uNkulunkulu ufuna kudemonstrate amandla akhe awuyivele livakele uNkulunkulu nafuna kudemonstrate amandla akhe ngempilo yakhe utakuvumela ungene mane now like when you must realize that you need another power that is greater than Egypt, power that is greater than bondage. Ngahamba nangiqeda isikole lapha eNgumveni 2016 ngacredita 7 credits kunabo A kunabo B
buka nangiqedza ngathi kuthini i-future ukuthi manje-ke ngicreditile nge-university yona ku-university vele nginele ikusasa lelihle wavuma uNkulunkulu ngasiqedza lesikole lebe kumele ngingasiqedzi manjena ngisiqedzi angiyathi impilo after high school 3 months ngaboshwa ngicedza 2017 2016 but 11 March 2017 ngathatha ijipi lapha eNgutheni lesuka lapha kuduma bangibophela la kithi batfola tandla enhloko bani bangibopha sengi-applyile eKwaLuseni University of Swaziland ngi-applyile eNazarene eSana ngi-applyile lapha eNgwane College I wanted to be a lawyer so my first choice bekuseKwaLuseni bengivele ngi-applyile khona kuphela bengi-applyile nje kaloku ngayekela konke bengithi ngifuna kuba sigebengu lesifunzile bengifuna nje ukuba limafia ngivakaza usiyadleka imali la kuBumeli ngivakaza ukuthi bameli bathi gebengu so nami ngifuna kuba sigebengu lesifunzile ngifuna kuba igosmende mina nga-apply ngathi ngi-applyile wase uNkulunkulu yavuma ukuthi ngiboshwe and wakavuma uyathi kuthi ngibonga ini ngibonga ukuthi angiboshelwanga icala lelikhulu ngaboshelwa icala lelincane but la ngigweba kakhulu bekumele ukuthi ngabe angigwetshwanga 9 years kule ngisawule ngaboshelwa yona manje basina bangibophela yona namaphoyisa asathola i-opportunity ngoba bese bangilandzekane ngesikolweni manje ngigqokele uniform bangilandzele esikolweni bafike bangishubhe bangijikise ngifana bile esikolweni ngalo sibabuka ukuthi ngi-uniform bayangivela bangithathe bafike bangishubhe bizo angathi bese bangishubhe kangaka ngisakhona nekubala kuyengcana ku10 Watsinwa. ngumfana esikolo angilandva sekwatiwa nje sikubonakala ijipi so wendembi kancane ngilandva ijipi kancane ijipi uyabona ukuthi manje-ke le nto beyivele ingiphekeletela mane ngingaboni mina ukuthi yangiphekeletela mane ngingaboni ukuthi manje-ke bugibhithe lo mina ngiyafunza ngithi ngiyalela mane uthi manje-ke sathane ulawe bantu ababhala bafike babhala ukuthi manje-ke gangster notorious in the community rebellion bantu bayababhemisa bahlangana lapha babesicuku sebafanele singaba-understandi lama ngwena bazasisafe angada ngisho mina kuthi lapho esabhala lo ngihamba nje hayi ngiyabuya mina kwasinyana nabafika lo make lapha enhlangana tongigweba wafika wafunza leli phepha ngisho ngathi ngiyaqhamuka bangibita mamba mpilo lenhle Kevin ngifike ngime boxing liyafundwa pharmacy possession of dagga guilty or not guilty singibale mina guilty ngiyalivuma so siyalivuma lo ngiyalivuma ngishaya isishosho siqede into jiya ngibile ngikutheni ngale ngihamba lo wonke yabo ngoba spirit saligibhithe nasikukhulu sithi 400 years and 400 years is a lifetime Yeah. ula mina bengingaboni ukuthi i-future yami yaqala kukhumana nga-form 2 so lokuthi nyalo sengi-university bese kuqiniswa ledingedani ukuthi wena wenzani because ifaro uyathi ukuthi wena uwaNkulunkulu uyathi ifaro ukuthi wena kufuna ube yini selifunziwe liqala ngalivuma wasewehlisa letibolo manje ngengimusho ngoba nimati kakhulu wehlisa letibolo wangihlola kancane wathi futhi 9 years phela ngikathele fine ngisho bangikhochile ngale failing yabona angikhochile ama-28 le-failing athi hayi yabona mfethu udabatshela la siyenza ngoba wafika abatshela ngathi nemadoda yabona ngijayeke evasithi ngi-applyile yabona ngigrandi ngabo-A nabo-B so nje ngize ngakhanuka inzaba etoshizila la jele ngijayeke ufunza athi hayi mfethu vele ku-right mina lethu lapho ufika ubatshela ukuthi uyofunda usesemncane bozama impilo ini talk mitigator lo nangithi mina phela bangikhotshe kahle bafowethu ngiphakamisa isandla hlwi ehlise lo mazi ngingede ngeke yewe ngasingenzela ngabe ngingela kutafula lokulaceleni babe kunetandla ma-fingerprints lapho ngabe ngilama-fingerprints ami 1 2 3 4 5 Atsingeti. 2 3 4 5 do you know ukuthi pen bengiva but ngathi ngishala ama-fingerprints kwehla iyembethi dagcwala la kule exercise there was no pain but those tears were symbolic wavele nje wathi husho kanti kuhamba ifuture
God, I'm bearing my future with my own hands, with my own decisions, own choices. Akusiko kuloyo, angicela singamcala sathane ngekuloyo. We opened the gate to Egypt. There is a door to Egypt. Just like there is a door to heaven. Just like there is a door to hell. Everything has a door. We open doors sometimes. This is a talentende billionaire. And this is the time to close those doors. That we allowed the enemy to us. Tahamba tanga ngothohla lapho meli chip ngoba tshona asemhlala hlala. Mhlawumbe kutawende ngimirex na lebi. Bakweja abantu bakweja sababaningana. Kwasulambile ngasusalide nje. Ngasusa kusukela ngithathwa. Bangivetala ukudla lapha police station solo ngisuthi. Ngize ngiyofika le solo ngisuthi. Ngabe ngaqala ngilambane. Nangiqedza ukukhala nangifike ejele. Because in for the end but number start. Ngifuna ngeligebhithe. Ngifuna understand ukuthi yini bondage. But number start. Sesibandenge sesigibele ejibini bathi bengathekani. Ngiqaba ngomnengi age. Asengisene mahewu wathe. Ngisinyawana sengivaka test. Nginikede lo muntu thaba. Ayinasifika le nekhawuthi ayisiyongena. So ngiyangala amadoda. Labanye bawaphikile macala. Ngabona saba ngithunje lesingena ngala. Lesitogqoka brown. So biyangala bangidonsa. So biyangala. Nangifika ngala wathiwa ikhumula. Abathi khumula. Usho ukuthi khumula kula ngicose uthe ngala yebo baba ngimile la. Oh. Ngikuphi la ngabe. Shopha. Oba siguquka. Anangiguquka wabona lo 28 ngala. Gamba inspector vele ukuthi wawa. So nabakubona ubhalile bathi ukuthi siboshwa lesikhulu sasikaze sihamba sibuye. La. Yeah. Mina ngi-first offend, I'm fresh from school. Kuphela ngibe deep gangsterism ngisesikolweni. Buka. Bana kuqala sonjeke simfake ngala. Babanginika sikwele lo mgaxa mbongo. Ngi7 credits lo lonke ejele. School fees lezo. Yabona, masishakhize emntana. Ma prayers emntana. Yisend yegcina yemntana. Yi-future yemntana eyongena lapha ejele. Yanga lenzela ngawo. Ngithola umgaxo. Solo nakhona ngifa kahle. Wena bafika bavulana nje basiyana ngingena la yehlani nabo abafike ke basangibeke phansi lesikwele. Usikwedlana nje usponge inganga lesandla bese kuba ngipiye emgaxa mbolo enkulu. Mina ngisuka kulele nkulu lele ekhaya. 3 in 1. Ngidana inkinga naye. Do you know sometimes we run away as young people from light to darkness? There are two, we are one in direction into either you are running away from light and you are heading to darkness, or either running away from darkness to light. But many of us as born, we are running to where? To darkness. Jesus. Wena sefase sengakuvula so ayisongangivule. Wafaka lesikhiya lesithi ingane phela. Shaka. Solo nakhona ukuthi angimnake. Shaka 3 rwa. Ngena ngekhansi. Triple low. Nangena ngakhanza abantu labacishe bangetulu kangaka. Nabathi nabo bahleli phasi kulekwela. Kuyadiscuss ukuthi kusekhaya. Ngasingena ngimala mnyaka. Babe bafika banika benombolo. Babe bagree nobuthila. Ngabona umnakalo wafika. Ngasi nangimbuka andize emoyeni. Ngoba mina la ngqondweni ngifuna. Ngasi ngimbuka bethi njani ngithatha lesikhulu statue. Ngibona. Ngabona nokuthi ngiyaphilela in pain. And the worst thing, I was an emotional being, was a shock tempered. Labanye basebanjeka ayibento yakamamba inithabazalwane ngasinzitho hallelujah. So lokho nje ngoWhatsApp that is why ngathi mina noma kuthiwa bangathi sivunguvungu sana ayikho lento leyo. There is a spirit of Christ in me. Kude mvunguvungu la belanga lokungazuthi ndawuthi nyoka ngizini nawe batagani. Ngisebenza nje le spirit leso. Kimi kubusa spirit sa Christ. But lo mnakalo wathi nangimbuka. Ngathi akabathi nalomnathi.
sengikhohliwe yini ukuthi mina phela ngathi nikelana wakithi lo mvulo ufuna lemvulele lo mvulo ngimtshele kufike ngibani kufuna sibuke info yebantu nyama sengikhohliwe mina singathi nikela but I'm trapped between Egypt and Canaan. Yeah. Meaning I'm thinking about my university. I'm thinking about my credits. I'm thinking about ukuthi ngaba ngikhola. Yena is thinking ukuthi manje ke wafika mina kethu. Wafika eGibhithe welcome. Ngathatha lo mgaqambo, so ngabuka nje so lo mgaqambo ngoba ngibhonya ngawo. Ayidasethiyehla tiyembe. Ayiwakhala Lova lo wesashwa. Lova lo sina wendlule emonga lesiwe nangu. Lova nakasina ekhamba wakhala. Yabona ukuthi amaswati utatsola na wethu emthole. Akusiyo ukuhlala esithini kanjena ebazalwane ufunze imphepha bese usi-age ngabhayizi. No. Kubuya a moment in life la khona uthi likusasa lami lalahleka la. Likusasa lami lalahleka la. I got an opportunity to change here ngangashintshi. And that mina kwabuya ngiqala ngitest GT nga form 2. Nakubuya kwabuya ama opportunity ngime assembly ngikhuluma singisi lesi useless. Ngithi ngiyaqoliswa in clipima kwami lapha ngihlazisa amakwami. Kwabuya konke lamathuba lawo solo ngithi mina ngiyaqolisa kanti kumbi into lokuxolisa ngaze ngatofika ejele. And now I'm facing 9 years in prison. And the bangitshelile ukuthi ngizawuphuma la jele 23 September 2026. Yeah. Ngizophuma next year from 11 March 2017. But kunemandla la ngafika eGibhithe. Afika shayela eGibhithe. Bese sive saNkulunkulu siyaphuma. Kunemandla bazalwane. Lafika empilweni yami ngiseGibhithe. Yeah. The greatest pain of my life. Nangla jail. Kuthi bangibithe lapha e-university la Bike la Redo ngilalela iRedo wele. Nethi abaje diyalalelwa ngoba phela ngokho emhlabeni kufuna wathi emhlabeni kwenteka nga6 nje. So kuthi nya awuthi na nyoyi. Lalela nzaba. Nona ke kumsakato wakagwane nilahlekile phela nikufuna nathi kuthi emhlabeni kwenteka nalela lenzaba. Ibona mazange soyende uyayenda le. Iredo ilalelwa toti kunethi inhlolo lekufuna tamgeje kumthetho. But the greatest pain of my life was ukuthi mina nangilajele njengoba khala la Bike dikhala la le Bike talangini. For about 3 weeks ngibhidwa e-university lajele ngidiva la Redo. Ngathi ukuthi la kubo 2 to 3 tase ngena timemetelo bese umuntu sicela nabana balandzelayo baphathe bomatise babo bafike enyuvesi yakangwane bese bayalista sengiyathi mama mpilo lenhle Kevin abathe machita bangibithe kwaLuseni bangibithe Sanu bangibithe Ngwane onke ngimukelekile just bengimukelekile kuyoba yiloya ngabe bathi yebo ngapha singele emawandeni yebo ngiyacela uyathi ngiyacela bani ngicela manje ngiyofunda ngilana ekhaya manje wena uthi emanjula usiboshwa kube kumele uyofunda ngaba ukhola wena emajita ngimle bangibita la Redo for about 3 weeks kanti lokho futhi is not enough batawushayela mangwami bakatibiyo bamshayela icingo nanga form 3 nangiphasa ngemerit ngaka form 4 nga-applyela scholarship sponsor kaTibiyo na bakatibiyo ngobathi sengiqedile esikolweni bangi-awada le scholarship kangwane i-law uyadibhadalela kude scholarship se-law but mina I wanted to be a lawyer and bangibukela nyalo bashayela mawami bakatibiyo ngibitwe ema-universities ongi-3 bakatibiyo bangifuna bafuna ukunginika scholarship ngisitfolile bathi sicela mpilo lenhle afike emahhovisi la kaTibiyo atosayinela scholarship man bashayela lo mntali umfana wakhe losejele bashayela lo mntali umfana wakhe
longene about 2 weeks lapha ejele bamshayela usabhubhudla nyembeti naye mama bashayela yena wathi hayi ngidaniphendula kusasa ngidabujele wasuyasuka ngamazulu yalapha enhlangano wathi mfana wami utfolile scholarship kadibe ngathi ngiyade make ngivile nala redo so lokuthi ngide kutshela mfana wami ukuthi ningu-5 bantwana bengibadalayo and when West 4 awusiwo kuqala awusine la sport but you've got a special place in my heart ngathi nangigwetha ngithi ngiphilo lenhle bengingasho wena bengidisho mina bengibona wena ungisusa kulomkhukhulo yawo ngakhela likhaya bengibona wena le ndlela ngikufundisa ngama-chicken dust engakufundisa ngama-struggles bengibona wena ukuguqula lokho bengibona wena ushintsha likhaya ngibona wena mfana wami ungithathela amagoda but you failed my life and wathi na wenda njalo wangivisa buhlungu impilo usafunza ngihlushwa amaphoyisa every day wala kuquka mfana wami and nyalo kude lo ngangishayela ukuthi impilo lenhle uyafuneka enyuvesi senda njani kude lengakwenda mfana wami and lokuthi bakubipha ngadibiyo sengiyobatshela kenyalo ukuthi impilo usejele so akekho so wena umfana mnanga ngicela ukwazi bengeke ngikhone ukukutshela na usakwenda benginehope ukuthi utawushila but now that you are here bangitshele lapha e-office ukuthi utawuphuma 2026 nakhona na udiphethe kahle manje wena ngiyakwazi possible ukuthi usingede lesigwebo la jele ngidawuva ukuthi ulwile la jele ngidawuva ukuthi ugwaza umuntu la jele I'm expecting that mfana wami ngoba ukwendile wakwenda ngikhona futhi sometimes ebaleni ngila ukwende so nami phela ufuna ukwazi umuntu mbambe ngina wathi kuthi ngikhona ungahlula insengeko so ngikutshela ngamfana wami ukuthi nakungendeka ukhanze kuthi ngifile you must know ukuthi ngingabe ngibulewe ebuhlungu bakho it was the first day ngibona bathi yembe daba kwami bengazange sengitibona and it was that day la ngathi khona ukuthi makwami have been crying all these days ngibuya ngabo level ngiletha imoto uthi angathi sisibuyaphi ngithatha imoto sometimes angathi manje ngiyaphi uyabona akangikhiyela umflo omzala azabe thatha kanti sengisikise ethiya letinengi mina nethiya sehlala kulabo lova ukuthi ngitamkhiyela lo late nangifike ngivulele sabe azama ungikhunga wena what is your Egypt as I'm speaking my life the pain of my life the pain of my mistake ngifuna ukuthi wena uhambe kulakho ligibhithe uhlole wena ukuthi manje yini ufuna ukukhunga lengathatha your destiny yawathi 2026 utabakhashana mfana ngende ukufe wasuyakhala ngathi ngifuna ukukhaza tehla lenyembe la ngimwase khala itafula kakhulu phelile isikhathi bela ngekhazi ngabe ngisuku ngimshiya makakhala la ngimshiya khala ngabela ngekhazi ngasifika ngekhazi mina ngithanza kakhulu mama noma bonke abangilova wani insango izincanci ifike la but that woman I love her so much I love her so much noma ngathiwa uyabona ngengibevela abanye noma ngomthengela ugrasshopper in yena nje benga afford but I love her so much I love her so much wavuma ungilethe emhlabeni kulama struggles lawo wavuma ukuthi ngiphile lo munye kube kuthiwa bekungilomunye bekangamnathali philisi angikhiphela ngendazi futhi lo munye imvule bengayinda bengavuma ukuthi manje ngiyide kule ndlala bekangeke but wavuma kunefana nayimanzi wangiletha enami and I've got a blessing yakhe and that is why it was my prayer in prison ukuthi ngeke uNkulunkulu umthathe angatest the fruits ngahlala ejele I gave up ngizama kusengabe ngiyafunza kwala ngehluleka Sikolo sami esikhulu bangisusa enhlangano bangiyisa kumathapha maximum prison. Ngifike maximum prison ngikhanza ukuthi I'm the youngest inmate ngimlomncane ngihleli netingwenya. Umnotho uyamxoxisa ukuthi ufike nini lana kutshela ukuthi ngifike 2001. Nawuthi uyabuka wena ubona 5 years lapha. Uthi uphuma nini akusekuvutane 2034.
manje wagwetsha bogwetshe ngapho wena akutshele ukuthi manje nama life sentence mina ngiyabeka ngi2 uyathi sengithuwa ama life sentence kangwane ngithubo 25 years laba ngithuwa ngi2 life sentence and asengikhuluma nabantu labasha akwendeka ngami ngikhanzele ejele the false relationships lasikhunga egibhithe yabona lama relationships lesithi manje I love you and I love you then I don't love you I lust you anguthanzi ngiyakhanula ngicela ukunitshela abantu abasha kunebantfu labajolela sonvele bathandzana abantu abesikole kanti lomunye lophathile uyijibi leyo ufaka lomnyele ejele basinabajola wanyenya kahle wabaleka waya kuye wanyenya waya kuye bajumusana wasiyambamba one day lo manje wanakamba wathi ubuya phambi bathe wathi ubuya phi ngibite amaphoyisa udazulu akudlala kwelapha emaphoyiseni ungamvumva simanje ngiligwinya mina ngiyaligwinya litshe mina ngilibamba lishisa mina liphelele esandleni akudlalwa lapha ulenga nje ngihomeni kanye uyathi ngihomeni kwentiwane ba kubekwa lensimbi kanje bese kuthathwa labo zango sibafakwa bakhunge kakhulu bese bafakwa nala nyaweni bese ulenga la nsimbini wena wonke lo mtimbula lihle likhamba nje lelo phoyisa leluyi lisala ufunda ukukhuluma lisinadlala umjikeni usile phaseliche info lengekho phaseliche uyalikhipha liqiniso kuphela bulova nyala lapha ekhomeni bamthatha bamisa lapha ekhomeni bathi usubuya lapho wena ukhuluma wajikita kanye wathi hayi ngicela kusho benginasibani nini ukuthetha ngabobani ukuthetha ngaboleveni nakalala maye uthi ubuye ejimini wengcala ngasekhaya manje uyangikhanula wabuya ngabo 3 nendeni khuluma ungende njalo kwende njalo nina nisuka nigathe nanso nina nigathe i-theology yegibhithe Galil Gibhithe is practical daily life. Ngileni where onke malanga. Nina nikaze singichaze amavesi lamakhulu. Ngichaze ukuthi ligibhithe kwendeka ligibhithe is practical. Is what you do daily. Ligibhithe le. And the basna bamthatha basinyalo kwesewenza virginity test yale following. Bamthatha lawana ngikhuluma ngabo ngeBayoungstars ngosiyami about 18 years 19 years bebaka form 3 form 4 form 5 labanye form 2 ukhaze sibajola lo mnyaka form 2 lo mnyaka form 4 form 3 lo mnyaka form 5 noma form 1 lo mnyaka form 3 banen 80% weBayoungstars asejele ngalo bathi nabamkhanza usowulelwa idolo nguye abhala phasi uyabona sekubhalwa icalelo yathi kuthiwa naselibhalwa phasi kufike kuthiwe SODV bese kuthiwa in brackets rape. Now uyalenge khathi ufika lenge khathi la ubita lecala uthi rape kuba ngazuthi ube kumkhwana kanani ukaniwe and wasina ugana wabaleka umuntu weta kuwe and wasina wabaleka umuntu weta kuwe nawe vele ufree ngani ukufaka ejele. Be careful of those false relationships that are meant to enslave you. And lelicala lelo sigwebo salo lesincane nge-15 years. Mbamba is-Sexual and Offenses Domestic Violence Act is 25 years. Minimum is 15 years. Kukamge a youngster bafike bamgwebe 15 years. Ana 18 years. Uhambe ufunza isikole lapha evula amasango bengishumela khona nifike lonke last week. Afunze khona khetha adonse kuze kuphele isigwebo wamixwa infombe yakho. Na uboshwa wena uyaqhubeka ufaka lo mnye ejibhini ngala ugana lo munye. Asesoyive sente nje endlini yakho lokho. Oh my God and my Father. Buka. And ngiyamcela mina uyabona ngicela ungajabuliswa ngeligama lethi I love you. We have abused this word. Ungitshela njani ukuthi uyangithanda ungazange sotshele uNkulunkulu ukuthi uyangithanda?
sisahamba sasheke utshele nje ingwenya ukuthi I love you. Can you define the word love? Nasingathi njela na what is love? Ngisaphamise sandla nyalo, what is love a test? Love is a feeling that wena, that's a lie. Feeling yan. I feel him, I feel you, feeling in, you feel in. Once you feel that feel on sand, well you can know. Love is not emotional, it's a commitment. And love is the first fruit of the Holy Spirit. Love is God. You will never tell somebody you love him, you love her. Ungazange sowutshelwe nguNkulunkulu. Lo munye yakhona nekudiza. Ngebirthday akhiphe 50 rand but akazange sabeke 10 rand nakunikelwa la. Lo munye uthatha 5 yabo please call baka MTN. Ngikhuluma ngeligibhithe mina umloboshiwe. Abafake bonke bo please call, phinza afake baka Swazi Mobile. Funa ungishayele ngani ilanga lonke. Nkulunkulu is waiting for your call in heaven in prayer. Jesus. Is waiting for you as a young person. Satan uyabona abantu abasha ukuthi we are capable to be in a relationship. Mane uthi let me misplace it. Bese wena nje ufuna ke bese kuze hurt. That is why many of us we are hurt as young people. Because isitamatise lithando uyabona bakwethile lendvole. Angevamle lo munye. Awudlingane bangihethile bhuti impilo hangahlulane kuthi bamba ngasibakwethe injalo enqwanqo wena yo stop wena njalo enqwanqo bakwethe ini uyathi uthi lento lebeyendeka lapho uyathi sikwendeka nabakwethe mbamba le nhliziyo le yazoyibona enhlitiyo uyiva nje shwa ngumoya nomanzi ngolophume efridge uyiva usuyahamba ngazi usiyachunuza form 2 athethe nje lo anende nje naba ngi3 kambe ngakutshela ukuthi akwakhela sikhuphe international home so yabona njalo sotshelelo lo munye ukuthi abakhela sikhuphe international le nhliziyo la ngaphandle yavuleka nawuhamba ubathi ukuthi uvasa kunemoya lokungena la ngathi sefridge lick defreeze uba siyachunisisa bomkhanzi umuntu omshabu kwenza wona wendalo labisana emanti ubukwenza wona mthele ngemanti ubukwenza wona Satan ufuna kuzihera ufuna kuzivitsika singakafiki ngisho emshadweni sifike emshadweni tinhlitiyo tivitsikile sihambele tibati no phuma kuleli gibhithe and allow yourself to heal. He will restore you. Lo uthi sitawuvitsitwa ngilona yini enhlitiyo yakhe ngawo ukuba uyathandaza rakabasa uba sezela abantu uba zulingo siya uthi uhlale ngenhlitiyo Yeah. kuyapita uhila. That is why ubuyela la ungafuni khona uthi angidikhona ayisawudikhona kunentolo yente and there's 9 days nawucabana keyboard player phela athekile le mntana. This is the time of the word. Phela ngikhuluma buka and the powerful weapon of the enemy is distraction. Hallelujah. Buka and uyabona ukuthi manje le nhlitiyo ishaya ngomoya and nayishaya ngomoya le nhlitiyo yonke info letala nhlitweni ayirizini for 6 months soluzama ukuphuma nani ubathi uvela ngenhloko uthi njengoba uzama ukulalela kukuye ngaye uthi yathi ingcesi manje. Oh Jehova sesiweve khona nibaNkulunkulu. Thank you, Lord. Bazalwane lento sidabangiyo Satan ufuna sithathe shortcut. I-greatness you are a leader, you are born a leader we. Ungavumeli Satan ukuthi akwende a leader prematurely. Jesus was the King of Kings. Manje kwashiwo kuye kwathiwa manje ke guqala.
nawufuna yonke lama kingdoms lawo. Sathane uthi guqa la ufuna i-shortcut kanti Jesu kumele ahambe via the cross. And that is why as I was in prison and nangisejele, and do you know ukuthi manje ke nangisejele ngidonsa lo 9 years into nende kuyathi kwendeka kwase kufika uNkulunkulu, and wasinakafika uNkulunkulu ejele wafika only ngelive lakhe. Oh my God and my Father. And that is why wafundwa nje live imakele lithi manje ke uvumelekile kwenta konke mana kusiko konke lokho lusito ku. That was my verse for salvation. 1 Corinthians chapter 6 verse 12. All things are permissible for you, but not all things are profitable for you. Now since this one ngidonsa umnyaka wes-3, hayibo wesibili ngoba is 18 November 2018. Ngidla Khisimusi ejele 2017. Ngadla Khisimusi 2018. Ngadla Khisimusi 2019 in prison. Lapho mina ngiyabala ukuthi nyalo ngase ngicela i-degree yami. Lapho mina ngiyabala I gave up ngempilo actually ngatinikela kakhulu. Ngatinikela kakhulu ngihlale ngibatshela abantu ngithi manje ke angiwe ngiuqime no 228 lola nalolo ngala. Ngoba I want to tell all ukuthi manje ke there is another power that is higher than this power. The power of the blood of Jesus Christ and the power of the cross. Ngamukela Jesu ejele. Batsendani siyafilima lesibosha sesisakiwe sesongesigwebo. Siyahlanyisa. Kanti yaqala impilo sengiyaqala ngiyalishiya eGibhithe. Jesus. One step away from Egypt is one step closer to Canaan. One step away from the Egypt is one step closer to Canaan. We athi ke Sathane uthi ngisibanda basha. Uthi asambe siye Canaan without the presence of God. It's impossible. What you are as I was with Moses, so I will be with you. The greatest promise is not the Canaan. The greatest promise is his presence. Israel bekangayinzawo without the ark of the covenant. Bekufuna libhokisi lesivumelwano lihlale la. Ahambe la. Because that is throne, that is the presence, that is the power. Sineke namuhla sithi manje ke mina ngifuna ke emshadweni without the presence of God. Mina ngifuna kuba nemali without the presence of God khohlwa. My longing in the last days is to live in a place called the presence of God. And I know things what I'm doing tikhona khona. And that is why uNkulunkulu wasuyafika ejele. I want to pray now. Wasuyafika ejele. Wavuma la ejele ukuthi nyalo bangasabona igangster lelibahluphile labagwaza lenda tonke timvo la ejele. Kwasuka bona basempilo lendle. Sicela uresurrect Sebe International Institute la ejele. Imfundo yalabadzala. You will be a teacher. Ngivuse sebenza bathi yena. Oh, ngaqala ngatshela kuBosha ngathi ngifuna ukuvula iClass wagcina ngabani. Tangiye ngaBosha lesiye ngasigcina ka grade 7. Ngabona seBosha kunemali. Ngathi okay, now takutobhalisa ke uthi nginika le pen ngimele aceleni. Ngisibhala phansi. Ngabona ubamba le pen kanje. Sengiyathi dlona ngiyofaka isizwana. Ngabona ubamba le pen ngacikila icala. Babhalisa office baba faithful. Babhalisa. Ngafundzisa ejele. Ngabona ngihola la ejele. Ngola Ministry of Education 3,750 per month as a prisoner. Ngayigcina lapho le mali leyo. Kuba salary nje per month. Ngibe ne code number yami yokuhola ngisejele. Special. Base banginika i-office la ejele le counseling. And office nomangela khona ngimsala. Yaphela nifika boKhusta. Restoration to mpilo lenhle mama. If a man be in Christ, he becomes a new creation. All the old things pass away. How do you escape Egypt? By repentance with God. Because you recognize your prison and your Egypt. Ngafundzisa la ejele. Nangivuka ngigeza ngayina lo mfengela wami. Mina ngiye-office. Mina ngiye-classini. La selsijela sithenge amasudu ngoba mina bengathi grey. Mina bengiboshwe ngifuna ngiqeda isikole isudu nje bese selapha
ngathi grain amadikhizi so base bangisengele amasudu basase ngihambe ngishumayela ngihamba tikolo nje ngihamba tikolo ngithi Jesu uyasinzisa etshwaleni uyasinzisa sangweni ngimbonela kiyo kube nema youngsters la singiyayithatha le athe ama youngsters la bheme ema cocaine amixwa ama Mercedes etikolweni info lengingakayendi lengingayehlela athi sifuna mpilo lenhla atongikhipha la angisi asibavuma ngikhiphani nabatshela ngaKristu la bebetale speak every Tuesday ngoba ngisusa WhatsApp abangise speak sebangilahla bebetale speak every Tuesday ngihlanganisa tikolo letulebo St Marks bomhlatane tatikuka ho ngihlande ma youngsters phansi discuss yo kunebantu uNkulunkulu laba sita right there mina I was in bondage but uNkulunkulu asita abantu awungitshele nje manje every Tuesday ngina 500 bathu bangibonga ngilajela every Tuesday from 2 to 4 nebantu kanti uNkulunkulu is making a way le mali yokuhola nale mali lebang appreciate ngayo ngabita umbele ngathi asongifundela ufayile lalicala na but nabathi fine kwakhanga uNkulunkulu within a year songinikete 45,000 la nje nangihamba ngishumayela beqhamuka umuntu wathi ngifona ukuthi angifake iseed ya 5,000 la continue ngithi ngingamadom manje ngicela kufaka iseed ya 5,000 phindze ngiyahola actually ijele bese lingicelile ukuthi ngingaphumi bese ngivumile futhi bathi bacela ngihlale till 2026 nami bese ngivumile basi manje ngidakhetha inyuvesi lengiyifunayo ngikhethe nefield engifuna ukuyifundzela sibale ukuthi na ufika 2026 ngidabe ngigraduate basi nangiqeda graduate then batangiqasha so bengitshela ukuthi nangiphuma ejele ngakhala ekhaya yabo ngendalo nalowa but iCovid 2020 yasengisine hayi nani sekuvalwe konke mose ngiyaphuma imali yaNkulunkulu ngonani ngaphuma ejele 2020 ngaJune ngefine yaNkulunkulu I find myself 28,000 cash ngemali yaNkulunkulu ejele kude lokungehlula iNkulunkulu when you're out of your Egypt kude lokungamehluli uNkulunkulu ngicela ukutshela loqabanga sikuyakwehlula kude akumehluli uNkulunkulu empela nawe ungakhona wena kusho ukuthi akusiko kwaNkulunkulu nawe ngathi sinzisa kusho ukuthi uNkulunkulu ufele lide ngaphuma ngasingiphuma ngabiyela lengudzela ngasinangikhamba wafuna basengudzela uhleli 3 years wonke hey sengilova kakhulu nimbo bangireject umama I was a reject of the society lo umbona lambi kwabo bangireject bas ngahlala endlini ngingaphumi ngisaphuma ngathi bathi ukhona ekani uNkulunkulu make an appointment with Reverend Dr. Nwamamba ngihamba nje ngiyomgubhela kuGosi wafika umfundisi mama umfundisi uNcobo wathi uyathi bengisiyogubhela ngabeGosi lapho manje sengiyahamba ngicela ungibambele ngathi ngihamba ngabe sigubha nayo umfana wena wakuphi la ngikutheni ngoba ngathanga ukukhuluma hayi ngwana kunakeni because ngihamba 3 years ago ngiphume 2 weeks back ejele uphuma ejele wena mfana ngikwendekene ejele siqoqa lemfundisi nje ejele kwendekene this is the man I needed engikutheni for the demonstration of power wathi mfana wamlalela la wena udaba ngumfana nami udaba we7 kubantu ababa bantu abamba nge6 lo maka bekafuna we7 wena udaba we7 noma bakakushayela ejele nyalo basibakuvusela ubatshela ukuthi unababe banika inombolo yabo ngiqala umbona divine appointment now uNkulunkulu can locate a divine destiny help out of your Egypt. UNkulunkulu can locate a person longamad because the strategy of God is a man. There is a man that is looking for you. Man, you are not in the right place. Locate. God wants to bless you. God sent a man into me in prison. Loma ngena msebenzi abephethe rehabilitation. And I personally headquarters angekho le speak ejele akhipha order asikhipha impilo lenhla ekuphi. Escort as a minister of the word, not as a prisoner. Jesus. Phumi escort ingqoka isudu ihambe ngiyoshumayela. Hayi siboshwe the minister of the word. Ebazalwane angiyi mina eBhayibhelini akukhulunywa ngaJoseph angidakimi. Ngiyakwathi. Yeah. Wangandeli appointment with that man. Sahamba sahlala. Ngadla naye. Sahlala ngadla wasuthi uhlale la khaya. Utawudlala khaya ugqokiswa nini hey
and ngimfola makuyasebenza by the time yena uhleli yedwa la khaya bekukwaba scripture for 3 years full scripture onke malanga sihamba sendleleni suke ngikutheni sengwane phaya scripture actually la ndleleni bekungumthandazo nasiphume ekhaya zukhatha la moto lento kosaya limando librado sha nasiphuma le scripture tot khona lapho singabaleka khona so ungitshele nyalo wathi abe overload amabongo wathi manje bekathi kuwenda wangitshela wathi manje mfana wami le speed that lo hamba ngaso kuthi ngaku-overload na uphuma ejele ngakufaka live ngahlala naye and as ngihamba naye bazalwane ngihlala naye ngivuka kade I'm sure his grace ngiyaweva ama-vibrations awo babe ngaba ngikho la namuhla kube kuthiwa manje-ke I'm not with a man with an anointed man sometimes we need to follow a man that raises the book Mr. Ndlangamandla ngaba Satan if you are not following a man you must follow a man ngicela advisor a young person here follow this man asengiphize nje ungazuthi ngiyahlala follow this man there is a blessing in following this man identify something in the church longayena to tap in the grace invole ngisidile le verse 4 verse 5 lo mnyaka nyalo ngivuka ke ngihamba naye nyalo ngise Bible school lapha eScott theology I'm doing Bachelor of Arts in Bible and Theology angathi ngibhadalelwa ngibani ngiva ngemali ngena la cingo anything nje ngithe babe sebangifakele 5000 mana ngiyibone leligama lithi SL bani athi bhala phasi logo na ubuya ngeweekend siya lapha etule engutshele mfana wami sitawufike nje sikhulume leli gama lelo will speak a blessing God has already paid it all ngingaqethi uNkulunkulu usibhadele school fees angikholelwanga sona and kwangisitha kukholwe ejele ngoba bengingathi naloko sinawushumayela ngende ngakube nemvilopho sithamptation kulamala bengingathi sikuba nemvilopho nawushumayela bengingathi futhi sikuyende ukuhlala ematafuleni nanangisinziswa mina bengisejele ayikho le mfo leyo so I thank God ukuthi angikholelwanga umshado angikholelwanga umsebenzi angikholelwanga ema results angikholelwanga ukuthi ekhaya kufike kube njani ngakholelwa ukuguquka kwempilo yami Jesus I pray ube nemoya ukuthi uguquke kuqala kungikhambe ubone ama results and now I'm dining in palace I'm dining with kings and ngicela ukutshela the journey is still why now I know ukuthi manje ke enyaweni tami kulekhaya endleleni yami kunelilamba ngiyathi kuthi ngikuphi ngiyaphi I'm clear nge destiny yami Sathane noma ngabe athi nizaba abeke ini I know Sathane I'm going to the ends of the world Jesus kusafuna kushintsha netindiza dishinjane ngihamba nje ngemessage hayi la ngenibone nkulu ngemessage ngithi wangikhiphe nje nawe ngakhipha I want us to pray. Let us close our eyes in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. This is a